Kwenzakalani Qhawe? Umama la ekhaya uhlulekile ufundisa ingane ngenhlonipho. Ingakho mina ngithi ngilanda inkomo zami. Ingane yakhe iqoma abantu bokufika. Na uyakwazi lokho ukuthi iqoma abantu bokufika. Phela nje uqoma abantu bokufika uma kwenze njani. Qoma abantu bokufika uma kwenze njani nangengidelela wemalo. Kade usuqoma abantu bokufika. No, lesilima lesibehluleka ngisho ukungithengela into zokugeza. Bengizoyenzani mina lento le? Bengangingisha imali. Umkhwenyana besimethepa kangaka mkhwenyana. Lutho mfowethu mina ngilanda inkomo zami njengoba ngishilo ngathi angifuni ukukhuluma ngifuna inkomo zami. Hayibo ukhuluma kwani akho inkomo ozoyithola la. Ngisacela ukubuza awunankani nalo muntu. Nginayo ingane inkomo ezosala ekhaya ezenhla uzokuhlawula ingane yami. Kube anginayo ingane bengizoyithatha zonke mama inkomo zami. Azikho inkomo ozoyithola mntanami ngoba uzele la ekhaya. Namhlanje ke mama ngilandile ke namhlanje mama. Cha. Hayi sokwesizwe inkosi impela kuphatha uzokubona lo mnumzane. Angeke uzithola inkomo akho inkomo ozoyithola la ungazojwayela. Abahlabisa bephele. Akho inkomo ozoyithola. Sithi nizokhuluma nje anihlulekile ukukhuluma. Mina mfana wami wena ophethe lembhobho yakho. Sizocela ukuthi ke siyinduneni siyalikhuluma lolu daba ingcono namanye amadoda abanumzana. Cha mama inkomo samba nazo. Ngoba senikhipha nembhobho nikhipha amakamera nikhipha. Samba nazo inkomo mama. Sifuna inkomo. Akaze sibone lokusaba khona. Ngicasula nje nayi lo mfana wami. Mama cha bengazile ngeke thina la. Ena bekade yondla. Ngisho imali yami yempesheni yiyathi ihambisana senze njani ngale ngane ongayondli ke wena ufuna inkomo zakho senze njani ingane yakho uzokwenza njani ukuthi angifuni ukukhuluma kakhulu mina ngithuma ngithi ungilandele inkomo la ekhaya ukhuluma kakhulu kuphi ufuna ukukhuluma uzela ngoba ufuna ukukhuluma kakhulu ngisho cha bafowethu ingane yakho izowondliwa ngani ngaba usangumile lododana uhlale phansi ukhulume nabantu abadala inkomo zami ngihambe nazo kodwa wayini ungakwazi ungena endlini uma ufuna inkomo zakho kahle yabo njengamanje thina sizolanda inkomo nilandile sizocela babukeli nginibingelele emakhaya kuseyona leyo ndoda yomqhele uTrailer unogwatsho uphula izinja nezinjakazi esaba umjabu zomjaha ziyaphuka inqola elasha zonke izinkinga zabantu kuphi na eningizimu Afrika under ishow silungisa ini iCountry bafowethu namhlanje ngihambile ngila endaweni yaseNkandla lapha khona umfowethu engithe uma ngitracker ama emails ngabona umfowethu esithinta kanti neteam ioffice ithe bafowethu asiphuthumeni siye endaweni yaseNkandla lapha khona umfowethu afuna khona ukuthi simlekelele sishow ngonogwaja silungisa iCountry kodwa ke angana nazo ngoba bafowethu niyabona ukuthi umfowethu nginaye la eduze and neprotection ngihlezi ngihamba nayo uyalazi udaba bhuti omdala acela ukuthi sithathele lithuba sikubingelele kwishow silungisa iCountry ubingelele ababukeli ekhaya. Yebo siyabingelela kwishow silungisa iCountry igama lami umzamini uZwide uNxumalo. Hawu mkhatshwa yaphileka mfoka mkhatshwa. Hayi ngiyaphila ngokwenyama kodwa ngokomoya angiphathekile kahle angiphathele kahle ngezimo zomhlaba njengoba nje ngibize ishow silungisa iCountry ngifisa ingisize lapha. Ngiyakuzwa Qhawe Sizwe ngiyabona ukuthi indoda yakhala la kuma emails so nathi sithe asivedane siphuthume singabe sisapholisa amaseko ngoba izinkinga zabantu ziningi mfowethu inkinga esidila nazo sishow silungisa ini iCountry ubhuti ngabe yini le emhluphayo yini le akhala ngayo afisa ukuthi ngunogwasha sishow silungisa iCountry simlekelele ngayo kahlahle kwenzakalani Qhawe Sizwe. Hayi bhuti omdala kuyisimo nje esibi ngempela kulomhlaba esiphila kuwo kuyabheda mfowethu nginengoduso yami la ngizothi ingoduse ngoba bengisalobolile kuphela besingakagidi kodwa bengisalungisa nje ukuthi na ngilungisela amalungiselo ukuthi sigcine sicawini yabona nomama wengane manje umama wengane ngikhiphe inkomo zakithi lapha ngayihambisa ngithe sengizwa kuthiwa yena usejola nabantu bokufika umama wengane ujola nabantu bokufika ngithi ngiyazama ukuya lapha yana ngithi ngiyokukhulumisana nosibali wami lapha eQueen bangithembisa ukuthi na bengangibulala nokungibulala bengithi ngifuna inkomo zami zibuye emumva ngoba umuntu okufika usemthathile umama wengane yakhe usemenze umfazi wakhe umuntu okufika ngizokuthiwa usehlala nomuntu okufika manje mina angiselutho kodwa inkomo zami ihambile mfowethu. Ngiyakuzwa Qhawe Sizwe lolu udaba olujulile lokwangempela mbukeli nawe uyayizwela lapha ekhaya ukuthi namhlanje siphethe udaba olujulile nami olungisinda kodwa ke ngunogwaja sisho silungisa iCountry asihluleki futhi asisoze sahluleka. Qhawe Sizwe manje engifisa ukuthi la ngikuthola ukuthi umama wengane wena ugcine nini ukuthi uxhumane naye mhlambe ukhulume naye umbuzo kahle kwenzakalani yini manje hamba ekujikela ngoba phela uyakuveza ukuthi kahle usulobolile sekushoda ukuthi ziwushaye kube khona umgido.
No, ngingathi mengikhuluma naye waveza ukuthi na mina ngenza kancane angimnike imali angifani labantu bokufika abangaphandle uthi yena imali uyithola kakhulu lapha ya kulabantu bokufika mina ngenza kancane kuphela nje ngajanga ngokuhambisa izinkomo lapha ya ekhaya kubo engangiboni ukuthi njani kahle kahle ukukhala ngokuthi na lo yamuntu okufika uyamenelisa emalini mina ngenza kancane emalini. Hayi mbukele izwela lapha ekhaya ukuthi kahle izwe limoshakele ngenxa yabantu banjani bokufika manje qhawule sizwe engifisa ukukuthola ukuthi ngobe ekhala ngemali ukuthi wena awumnelisi ngemali mhlambe nje uma ungatshela mina ngunogwaja utshele nababukele ekhaya ukuthi mhlambe imalini le kade wena ujwayele ukuthi umnike yona ngoba phela umama wakho futhi umuntu osefana njengonkosikazi wakho lo. Mina qhawule sizwe bengimnika imali ukuthi na yena ebe right la kuthi na egeze egqoke ecobezele nengane futhi iphinde futhi nayo ibe right bengimnika imali engango 1500 qhawule sizwe ngoba nami akukho lapho engathi ngisebenza khona ngihola kakhulu kodwa ngiyazama njengendoda nje njengoba ngikwazile ukuthi ngikhiphe inkomo zakithi lapha yakanxumalo inkomo zomkhulu ngathi ngihambise ekhaya kubo kanti manje sekubona ngathi mina ngilibele yena sebona ngathi mina yonke into engiyenzayo ngilibele nje yabona ngisidumdumi ingakho bathi yena ngeke ngize ngikwazi ukulanda izinkomo ngoba bengangibulala nokungibulala mengathiwa ngithatha abakithi sithi siyalapha sikuzothiwa kubonakala ngathi mhlawumbe siyohlasela yabona izolibi ngabe ukuthi ngathi siyafika lapha fike khishwana ibhambu ngise silimala ingakho ngicele wena bhuti ngathi na ake ngithatha udaba lwami ngilibekele wena bhuti. Hey mbukeli uyayizwela lapha ekhaya ukuthi uyahlehlelele udaba oluserious olujulile ongangokuthi umfowethu uveza ukuthi uma ethi yena ufuna ukukhulumisana nabasekhweni lakhe ufuna inkomo zakhe noma ufuna inkomo zakozwidi abakubo bathini bathi hayi ngeke uyithole inkomo kusho ukuthi kahlahle eqhawule sizwe lana uyadliwa kahlahle bakwenza impatha wena uyadliwa. Yebo kubonakala kanjalo impela ukuthi ngazuthi mhlawumbe abona ngazuthi mina ngoba mhlawumbe ngingwakaZulu angwazi amalungelo kumele ngiwenze ngoba ngikwazi ukuthi ngithathe inkomo zakithi ngihambisa lapha babona ngazuthi mina mhlawumbe nje ngumuntu nje olibele nje ungasilutho nje sekufuna na ngidliwe nje kanjalo nje qawule sizwe. Ngiyakuzwa bhuti omdala manje engifisa ukukuthola sisaqhubeka nje nalolu daba ungilandise ngifisa ukuthola ukuthi umama wengane kade senithandana isikhathi esingakanani naye. Ya qhawule sizwe bese kwisikhathi sona ngoba ngicanga ukuthi na bese sinawo u4 years qhawule sizwe lapha ya ngoba sesathola umntwana nawe uyabona ukuthi na bese ngibengizama nami qhawule sizwe ukuthi ngibe indoda emadodeni because isikhathi esiningi ngihleze kuthiwa thina amadoda sidlala abantu besifazane qhawule sizwe uyabona mawuthi uyazama njengendoda uthi uzama ukuba muhle nawe ekhweni kuphinde kubonala ngathi na ulibele qhawule sizwe ngazi uthi wena awuyazi imali noma awuyazi impilo uthatha nje kwakini upha nje abantu bakwemenye imizi mase bakuxhaphaza kanti nawe uthi uzama ukwenza ubuhle ubudlelwane ukuthi umele igama lamadoda nawe kuthiwa uyindoda kusasa qhawule sizwe. Hey ngiyabonga mfowethu indlela nje oyibeka ngayo yakhombisa ukuthi kahlahle uyindoda futhi ukhulile ngoba lo muntu wesifazane ngendlela engibona ngakhona wakhona ukuthi umkhombise ukuthi umthanda kangakanani yize yena esekushintshela manje esekudidisa ngenxabani bokufika manje engifisa ukukuthola ukuthi iqhawule sizwe njengamanje ukusuka manje ufisa ukuthi senze njani ngoba usibizile siyishow silungisa country. Bengifisa nje mina qhawule sizwe ukuthi na lapha yakulando inkomo zami qhawule sizwe kubonakala ukuthi na ngoba nginengane khona kumele kusale inkomo zenhlawulo kuphela qhawule sizwe kodwa nje zonke lezi ezinye nenzalo yakhona qhawule sizwe zibuye kithi ngoba qhawule sizwe inkomo okumele ngishiye mina lapha ezenhlawulo nginengane eyodwa khona zonke lezi ezinye qhawule sizwe ngithi zonke qhawule sizwe ngibala nenzalo yakhona qhawule sizwe ngoba phela akukwazi ukuthi qhawule sizwe inzalo yakithi ngihambe iyozala kweminye imizi bese ngishiya khona nami bengithi ngizama ukwenza ubudlelwano obuhle kanti ngibenza nesigebengu qhawule sizwe. Hey ngiyakuzwa qhawule sizwe manje engifisa ukuthi ngikuthole la ukuthi wawuhambise inkomo ezingaki khona lapha ekhweni lakho. Angihambisa inkomo ezisithupha qhawule sizwe lapha ya ezinye kwase kuthiwa yena ngiyosale sekulungiselelwa indaba zelokhuzane zemshado yabona kwathiwa ngikhiphe lezi sithupha ezinye inkomo bangibhalele ibizo bathi na bazoyibalela ngakimi qhawule sizwe kwathiwa lapha
mina konke okusele sengizokuhlela mina bangibhalana nezibizo qhawe lesizwe inkomo zamasonto engehambisana lapha qhawe lesizwe inkomo ezisithupha qhawe lesizwe kodwa ke seyizele manje qhawe lesizwe kodwa qhawe lesizwe zizele impela siziningi impela manje qhawe lesizwe ngoba bengihambisa inkomo ezihle lapha ezalayo qhawe lesizwe ithole ezinhle zizale manje qhawe lesizwe hayi ngizama lapha babukeli uyayizwela lapho ke ekhaya ukuthi umfowethu lana uyakhala ukuthi inkomo bayihambisa ekhweni lakhe zisithupha kepha ke ufisa ukuthi mina ngunogwaja sisho sidungisa ikhantri sambe senzenjani siyomlandela inkomo noma simphelezele ekhweni lapha khona kade bemsabisa abafowabo ukuthi bazomkhomba ngani ngesibhamu so qhawe lesizwe engifisa ukukuthola nje sesophuma ukuthi kahle lo mama wakho ungwakabani isibongo yena hayi qhawe lesizwe ungakahlabisa umahlabisa usisi lo yana abengithandana naye umahlabisa hayi no qhawe lesizwe ngicabanga ukuthi asivedane sithathe amabombo sithathe inyawo zethu siye khona qhawe lesizwe ngoba uthe vele akuyena umuntu okude nakhona la esigodini okhona khona angathokoza kakhulu ngajabula kakhulu qhawe lesizwe ukuthi sike sobavakashela qhawe lesizwe khona lapha ekhweni sizothi bathini bona hayi khuleka mfowethu ngoba uthi baphethe ibhamu babekusabisa ngebhamu nami naye indoda la ayihlehli le ndoda qhawe lesizwe ayihlehla indawo ngiyacabanga ukuthi qhawe lesizwe sowina ngoba vele asikaze sahluleka sisho silungisa ikhani futhi asisoze sahluleka babukeli njengamanje siyahamba siya lapha khona umfowethu wayehambise khona inkomo ezisithupha ekhweni lakhe kwahlabisa siyoza ukuthi kahle kwenzakalani yini le eyenza ukuthi umfowethu bagcine sebemsabisa ngebhamu uma efisa ukwenza njani ukuthatha inkomo zakhe bisa kodwa izindlu zivuliwe amadoda athi bakhona sikhulekile ekhaya kwahlabisa kombopha bakhona impela ngisho bavele benza nje wena bafu ngathothi kade besibone nje awuphinde ukhuluma benza nje adelela ngempela qhawe lesizwe labantu la sikhulekile ekhaya kwahlabisa mina ngathi khona iqhawe lesizwe awuyini amadoda kuyaphileka yebo nje mfana akaphileka ndoda amadoda njengoba ngafika la ekhaya ngisihamba ngalo daba lwami lo besibani lo uthi isibalo wakhe sana kumele kubuye kwakhe sale isibalo ngoba phela ngivele ngichazile kade nangila ngifuna inkomo zami isibalo njengoba udade wenu eseqome amashangana isibalo Bengicela u-aunty ngaphakathi ke asente ukwazi usinikhulume le daba ngoba udaba oluphezulu lo kumina ya ngamcela sibalo bangibona ukuthi na singahlala phansi sibalo kodwa uma ukuthi singakhona ukucupha kodwa asicela ukuzohlala sibalo asicela ukuzohlala sidande ngokwethu sibalo hayi sibalo phela ngeke saba njengabantu akathatha sebayizitho yabo ngicela ningene mina nihlale phansi sikhulumisane njengabantu abakhulile okay sibalo manje lo wayishoot no sibala ngisho ngoba ngisho ukuthi ngihamba nabafowethu uhlelo abasebenza ngala abafowethu sibalo lokushoot sibalo njengoba ubona lesibalo sibalo yazi ngixake indlela wenza ngamanje ngathi thina sikwazi yabo no sibalo ingakho ukuthi ekayo phela namakamera manje yashoot ingakho ukuthi ngiyakho nje sibalo mina ngilanda ungokwami sibalo sibalo ngilanda ungokwami mina sibalo kodwa angeke ndoda abezini babanjwe yini vele anabo ungcono bayeza sibona bafowethu namba ko-aunty bo-aunty iyo lapho sidaba bazivakasheleni namhlanje Awusingakabingeleli ngeke sikhulume emzini omnumzane sime ngenyawo ndodana ngasithathela icansi lapho rondweni ebantu abami kuhle ukuthi sihlaleni phansi yawo mama kunjani qinese Yebo siyabonga ndodana sizawuhlala lapha ungabanikeza nabo kodwa nangomunye omile ungabanikeza nabo baqoshana
phansi mfowethu lana. Hawu ngicela ukumxolisela mama lona akuvumelekile ukuthi ngalomsebenzi esiwenzayo kuphoqa ukuthi vele ngoba yena oke engivikele nami ngoba lo msebenzi ongenza umsebenzi onzima ngempela mama. Kanti wena mntana mosikhamukela namakhamera namavidiyo kwenze njani? Hawu ngixolise nje mama ngicela ukuthi ngithule mina ngunogwaja abantu abaningi bakazi ngunogwaja so ngiphelezele nangu mfowethu mhlambe niyazana na ngoba ngathi usibalwa khona la ekhaya impela. Yebo impela umkhwenyana walapha ekhaya lona uyu umkhwenyana. Yebo mama so nami ngiphelezele yena mama yena othe ucela ukuthi simphelezele khona udaba afisa ukuthi ezolungisa nani mama. Yebo kwenze njani mkhwenyana? Hawu wasifikela ekseni nasifikela nangamakhamera. Njengoba ngafika la ekhaya mama njengoba sazi ukuthi na ngiqonyiwe la ekhaya ngumkhwenyana kodwa akusekuhle ngoba lo angangimkhethile la ekhaya usebona abanye abangathi bangcono kunami ngeke ngafika ngathi ngizocela inkomo la ekhaya bafike bangilwisa bathi na engikwazi ukuthola inkomo ngoba la ekhaya bengazeli ukuzokhothisa kodwa ke bengizolobola kodwa ke umuntu engimlobolayo cha usebona abangcono kunami sengithi cha hayi ngicela abafowethu bengiphelezele lapha ukuthi na bezongilandisa inkomo zami ngoba intombi le bengiyibona la ekhaya sibona abangcono. Awu asukwazi ke thina lokho mkhwenyana uwe nomkakho ke beningakhuluma lokho thina nje asukwazi. Wena ke wakuzwapha ukuthi mangabe ufika ekhaya uzolobola bese kuthiwa inkomo ziyalandwa. Ayilandwa inkomo lapha ekhaya ngoba uqinisa ukuthi wawungezanga khona ukuzokhothisa khona ekhothiseni lapha. Ngoba nobaba la ekhaya nje umnumzana la ekhaya wahamba nazo mntanami inkomo sezafa. Wanathi nje lapho ubona isibaya nje sinjena sesabambobombobo ingoba kusana nkomo. Uma wena nalona umhlobo wakho bekade nithandana naye sekunokungcabano hayi bekumele phela nilungise nina. Thina ngeke impela sikwazi ukuyilungisa mkhwenyana cha. Uma uthulanda inkomo impela hayi cha ngeke ke mfowethu uyibone ngoba ubaba la ekhaya nje obelele lapha nje esibayeni wayi nenkomo ke zaphela kanjalo. Cha impela ngesukwazi mkhwena einkomeni ukukhuluma nje nina ningalungisa nje udaba manilungisa kodwa hayi ngeinkomo. Zwede mfowethu uyamuzwa mama ukuthi uthini mfowethu? Wo mama hayi akulona iqiniso elikhulunywa umama mina la endaweni ngiyayazi yonke into eyenzakalayo ezami inkomo ziyabonakala lapha ya emadlelweni nalapho iphuza khona ziyabonakala futhi ukuthi umama wathi esezafa angazi ukuthi usho zona ziphi ngoba ezami inkomo ngiyazazi yimi ngeletha la ekhaya futhi ngisayibona into enjalo nje so shuthi umama yena usadlala lokuhlakanipha lokhu ade bevele bengidlalela khona kuze ngibize nina. Mama ngicela ukuthola la kuwe ngoba uthi umfowethu uzwide ngihamba na uthena inkomo uke eyibone emadlelweni kodwa wena mama esayidini lakho uthi inkomo engasekho esezafa mama ngabe kuyiqiniso into ukuthi lokho akushoyo uzwide mama ukuthi inkomo zikhona kodwa wena uthi azikho inkomo mama. Ha webafana bambe ngithi niyangizwa mangikhuluma lokho engikukhulumile angikwazi ukukhuluma inkulumo ngiphinde ngiphinde njengoba ngisho ngithi wengane zami akusana inkomo ngenana pha sibayeni nibone nokuthi kusekhona yini ngisho ubulongwe nje obunyiwa zinkomo uyasho phela inkomo zigcwele izwe lonke leze zabamnumzane bonke abalapha inkomo ayibona yezabanumzane eza lapha ekhaya inkomo ayisekho thatha ke inkomo zami ke lapha engizaziyo ngoba umama edena la ekhaya azikho vela ekhaya bayifihlile lapha enkanjini laba yifihle khona ngizoyithatha inkomo zami mina. Wemfana wami ungangenyusela ushukela inkomo wemkhwenyana besithi ungumkhwenyana lapha ekhaya cha besithi ungumkhwenyana kodwa sesimbonile ukuthi akazile kahle ngobuhle kahle usezolo zonke lezi inkomo ezilapha einkanjini ngabe yeza lapha ekhaya yezakho wena ezakho wayifake emuphumbala zazi namupho wakho umbala inkomo zabanumzane lezi. Hayi ngani zami bengithi nize kahle cha bengithi nize kahle inkomo zami nangizile kahle ngilanda kwami hayi ke wena nilethe kuyumlumzana lapha ekhaya walala uya wayazi inkomo nami ngeza ngokuzogana lapha ekhaya angizanga ngokuzokwaba ifa laleli liphathela lapha ekhaya kwahlabisa umama oba phela ikwakhe mama ngiyakuzwa kahle mfowethu ngicela ukuthi ungichazele nawe mama uthi kahle kwenzakalani yini manje lenigcina ukuthi isize isiniphakamisela umoya kwenzakalani qhawe
umama la ekhaya uhlulekile ufundisa ingane ngenhlonipho ingakho mina ngisho ngilanda inkomo zami ingane yakhe iqoma abantu bokufika na uyakwazi lokho ukuthi iqoma abantu bokufika phela nje iqoma abantu bokufika uma kwenze njani iqoma abantu bokufika uma kwenze njani nangengidelela wemalo kade usuqoma abantu bokufika no lesilima lesibehluleka ngisho ukungithengela into zokugeza bengizoyenzani mina lento le bengangingisha imali udliwa amandla kithi yeyi wena ungazongijoyela kamini yazi wema ingazoqamba amanga lo ungazonginyanyisa wema ingazonginyanyisa yazi ungazongijoyela ungazongijoyela no uhlangana vele bengangingisha into zokugeza lo wema ngisho imali bekumele ngenze njani bengengihlala ngingaqomi okusho ukuthi lento lalela yebo iqiniso kunjalo vela akho nkomo azoyithola lo ungazongijoyela kabona no wema akho nkomo azoyithola nami ebengithola ngisho akho nkomo azongithola engazongijoyela ngane mkhwenyana le ngane uthi ezakithi inkomo ziyolala ekhaya namhlanje inkomo zenhlawulo zosala ezami inkomo zonke ngiyayithatha akho nkomo ozoyithola ishangane mina ngiyawazi amasiko akaZulu wena uthule sonke lesisikhathi usumbone iqoma abantu bokufika usuzofuna inkomo akwenziwa ke lapha ekhaya uzofuna ongokwami mama namhlanje ezakithi inkomo ziyolala ekhaya wena akho nkomo na ubonisa ngicela ukuthi singaxabani mfowethu singaxabani mfowethu kodwa masikhona ukuthi silungise abantu abadala kodwa seshintshile sezace nokuzaca ukuthi hawu bantu udliwa yini ebengangithengeli ma into zokugeza bengangithengeli lutho ngicela makoti wakithi no angisamfunje wema angisamfunje ngenzani lesilima mina ngenzani lesilima ngazongijoyela angisamdingi mkhwenyana besimethepha kangaka mkhwenyana lutho mfowethu mina ngilanda inkomo zami njengoba ngishilo ngathi angifune ukukhuluma ngifuna inkomo zami hayibo ukukhuluma kwani akho inkomo ozoyithola la ngisacela ukubuza awunankani nalo muntu nginayo ingane inkomo ezosala ekhaya ezenhlalo uzokuhlawula ingane yami kube anginayo ingane bengizoyithatha zonke mama inkomo zami azikho inkomo ozoyithola mntanami ngoba uzele la ekhaya namhlanje ke mama ngilandile ke namhlanje mama hayi sokwesizwe inkosi impela kuphakathi uzokubona angeke uzuyithola inkomo akho inkomo ozoyithola la ungazojwayela abahlabisa bephele akho inkomo ozoyithola wema udinga induku nje ungazojwayela mama ukuthi lolu daba thina sifuna nje siyabika nasenduneni phone siphathelene nanezibhamu konke wema baphethe nanezibhamu namanye amadoda akho inkomo ozoyithola uma ufuna ukudubula akho inkomo ozoyithola sifuna inkomo zethu sihamba nazo inkomo zethu siyilandile ngizoyithatha inkomo zami zelethwa yimi landwe yimi futhi angintshotshi inkomo ezakithi inkomo anifikanga namakhamera anifikanga nembhobho yonke lembhobho sesiyashuthwa nje sikhulunyiswa ngembhobho akho inkomo lezoyithola ngizona ilethwa lezi nkomo azikho nje ngokuhlakanipha kwenu imbhobho la ekhaya ngilande inkomo ngembhobho ngokuhlakanipha kwenu besikwethemba sithi umuntu cha bakwethu wedade wethu mama ibhamu mama ingenaphi zingenaphi lokho kulapha ekhaya mazohlanya wena ngicela niphume lapho umani kwala ekhaya wemama baphume laba baphume behamba abaphume bangazojwayela phumana ebukhosini noma enduneni hawu mama angisho wangilobola ngothando manje usufuna inkomo zakho inkomo zethu akho inkomo zethu hayibo uma kuthiwa inkomo siyithola sihamba nayo kule ntombi le ngoyobona uyenza njani kodwa funa inkomo zami qoshwe laba baqosheni bazodelela lekhaya lababa ngoba seninganamuntu manani okay kwenze njani anomsindo cha webhodi lana wani phona umsindo sizofu semshukela nje sesigugele siphela inkani hayibo mama hawu wethu mhlambe kwenze njani angase ngikuzwe no njengoba sibali bengiyachazela sibali ngathi ngilanda inkomo zami udadewenu uvumile ukuthi uthandana neshangane sibali udadewenu so manake uthandana neshangane hayibo ngiyalazi sibali ishangane kodwa ngaze ngakhuluma nalo abantu bayakhuluma la endaweni bayangikhomba bathi naleshangane bungenaphi mangobe lami ishangane udadewenu sibali bengimbuza uqala uyaphika sibali nangu umama wakho uyamkhulumela sibali so sibali mina ngixabene nawe phela ngifuna inkomo zami ngizoshiya inkomo zenhlawulo la ekhaya zokuhlawula ingane ngoba la ekhaya nengane eqhubeke yena udadewenu neshangane sibali wezama ungazongidakela uyangidakela mina uyabona sisa awuthi kuma kancane sibali
lento yenza uhlele ukuxhaphaza noma ngusibukela phansi noma ukusidelela ngoba la ekhaya ngasana Shasha mnumzane udadewenu Sibali wabona ishangane ngikhona mina udadewenu Sibali onichaphazile la ekhaya uthi wena ungabanga nje into ayiqiniso indoda yeqiniso ke Sibali ayinikwa phela ayibulethe inkomo la ekhaya indoda engasele iqiniso akubuye inkomo zayo emuva Sibali angadliwa amandla kaZwide saphila manake Sibali wena ufika la ekhaya ngithi walobola yebo Sibali ukhona khama ngesibhamu akho ngikhomba ngesibhamu Sibali unamuhla ibhamu ekhaya zifuna ibhamu Sibali zihamba neshow labafowethu engihambe nabo ngithathe sibhamu mina ibhamu uthi uzolobola zanga nashow ekhaya cha mana qhawule sizwe mana qhawule sizwe azile ke qhawule sizwe azile ngolanda inkomo zami Sibali wena ungayibeka ngendlela oyibeka ngayo kodwa mina inkomo zami Sibali ngakwenza mina ukudelela uyadelela we mama uyajoyela inkomo zethu Sibali la ekhaya uzolobola wafika umuhle lana ufake emqhele ugqoke kahle namuhla ufana ibhamu yebo Sibali yini nengingazithi ngifana ukangaka Sibali mina ngifika la Sibali ufika kuphatha la ekhaya mina ngifuna inkomo zami ningichaphaza uyazi dadewenu Sibali lona lelo shangane okhuluma ngalo yilelo ndumntana yakho lelo shangane lelo uyabona mina inkomo zakhe ubukuthiwa uyifuna ngisidle ngabe ngithi ngiyamnika manje lokho kwenza ukudelela kho kwenza qhawule sizwe azile ngephi qhawule sizwe family yakhe na afika namhlanje bazolobola la ngizamile Sibali wena bungekho Sibali ukhuthe wena ngifika bayazi aboma ukuthi ngike ngafika mina la ekhaya la bangikhulumela into engayazi Sibali bathi na akho nkomo ngizoyithola Sibali njengoba besho nje futhi nyama Sibali bekumele ngenze njani na Sibali ngidla amazinyo uthi wena enkomeni zakithi uthi wena kumanje wena umzulu wena ngithi kusho yebo lazo sikelwa kaZulu yebo Sibali kwazi inkomo zandla kanje ziyalandwa Sibali phela Sibali njalo imizi engacheliwe mina nguzudeke mina Sibali nguzudeke mina hayi uzombona ke lokho hamba ufuna nenkomo zakhe ishangane lona lelo umntana yakho lo ngamondli ngakuyekela khona lokho uthi uphile ekhaya ngiyahlonipha umuzwa kini and ngiyahlonipha qhawule sizwe into engicasula kakhulu wani zekhana ibhamu cha qhawule sizwe uyabona njengamanje kwanawe uyayibonela ukuthi yahlahle lento isifuna ukuphuma esandleni ingakho ke mfowethu nami ngihamba ngivikelekile qhawule sizwe angibuzanga lonto lo ke mina qhawule sizwe angikubuzanga lonto lo ke mina ngifika la ngidelelo mama kumanje ukubona ushela mama nqa yini mina ngibone qhawule sizwe mina nginibuke mina qhawule sizwe niyamazi lo angimazi qhawule sizwe ubhalele ingane ekhaya nanga khona ayondli ndizofuna inkomo cha qhawule sizwe umfowethu into ayivezile kithi emcasola kakhulu eyenza ukuthi nathi sigcine sesimphelezela ukuthi ukhala ngokuthi kudliwa amandla akhe and ngoba udadewenu mfowethu uvumile ungakafiki wena la kade usaqeda khamba washo ukuthi unalo ngempela ishangane lakhe yezwa so qhawule sizwe lo mpolo uzofuna ongokwakhe mina angizile ngempi ngiphelezela umpolo yobanika amandla qhawule sizwe ngicela uphendulele wena amandla ami adliwa udadewenu bengimnika mina imali before bengimnika mina imali yiphi imali lingakathola ngingakeze uthandana neshangane phela mina ngeke ngize ngithathe imali yakithi ngilokhu nginika umuntu ingane ngithi hayi yena kahle qhawule sizwe lana asifune ingane mina ngizonda kithi phuma la ekhaya phuma uzokwedelela wena la uzokwedelela la mshayi uzokwedelela mshayi uzokwedelela la azile ngapha akashayi uzokwedelela azosijoyela kabi wena phumanda aphuma qhawule sizwe manini ngeke abahamba wena hamba dadelela wena usikilela imhlolo azile ngempi msane uzongibulala uzodubula la ekhaya azile ngempi bisela mfowethu weza wena zama ungazongijoyela kabi uzongilethela abantu la ekhaya ungazongijoyela kabi mama ngiyacela ungazongijoyela kabi no ujoyela kabi lo joyela kabi mama khuleka joyela amasimba we mama yazojoyela kabi mbopho mina mfethu angifuni ukuthi kuze manje kwenzeke izinto eziningi ushukela into engiyifisa ngifisa ukuthi lo daba sikhuluma njengabantu abadala mfana ngaka wedadewethu sasikhuluma mbopho hayi kodwa nani naphe niqoma udoti mbopho mfowethu nangu lo mfana wakho
Uzohamba naye. Ngeke mama ngizoya. Uzohamba naye ngeke sibulawe thina sibulawe umfana wakho. Ngizohamba ngephi mina. Uzohamba naye. Kodwa yona le ngane yami ke yayizophila yini kulomuntu abakhiphela ibhamu na? Mfethu isimo uyabona mfethu isimo manje sesiphume esandleni mbopha mfethu kahle into esizelela mfethu sizolanda inkomo ngoba mfethu mhlawumbe uvumile mfethu wathena Akusasona inkomo lezelilindile nisikhiphela ibhobho lapha ekhaya ibhobho. Ufuna inkomo engaka? Ufuna inkomo ezu6. Hawu inzalo ngishela. Wakhipha 3, wakhipha 6 vele. Ufuna Inzalo izizala inkomo zami. Lengane wena lekhaya lengane kadungayona. Lengane wena lekhaya lekadungayona ngisho. Ngishela zona lezo. Inkomo lezo. Uthi inzalo yazo zonke lezi zami. Opha umndeni akhonkomo wena uzoyithola lo. Akhonkomo uzoyithola ungazohlanya wena zami uyahlanya. Lekhane kumane mntushane. Kufuna akondli nokondla engazojoyela wena zama ukwazi ukuthi ingane emelini inkomo namhlanje hamba nazo. hayi dakiwe wena abahambe la bajoyela kabi uyizana amaphoyisa. inkomo sihamba nayo Uyizana amaphoyisa. inkomo ngazojoyela kabi wena zama kuze ngijole neshangani kakwenze njani ubuwondlani angisho ubungawoni angisho ubungawoni angisho ubungawoni angisho ubungawoni angisho ubungawoni mama azile ngeke angisho ubungawoni yazi ngijwayeleka kabi mama ngamanini bafowethu bafaza laba ngiyaziphaphaza guys Ekhaya mina ngithume wena udenanga ngilande inkomo zami bhuti. ziphi inkomo zakho Ungilandela inkomo zami bhuti la ekhaya ngithume wena ngicela ungilandela inkomo zami. Ngiyabona mina bakithi besithi nizokhuluma nje anihlulekile ukukhuluma mina mfana wami wena ophethe lembhobho yakho Ngiyaxolisa mama sizocela ukuthi ke siye induneni siyalikhuluma lolu daba ingcono namanye amadoda abanumzana mama inkomo sihamba ngoba nazo senikhiphe nembhobho nikhipha amakhamera Sihamba nazo inkomo, mama, bakithi sifuna inkomo. sisakaze sibone lokusaba khona ngicasula nje nayi lo mfana wami Mama, cha, bengazile Uthi ingane ngeke yakhe, thina la. ena bekade yondla ngisho imali yami yempesheni yiyathi ihambisana senze njani ngale ngane ongayondli ke wena ufuna inkomo zakho senze njani ingane yakho uzokwenza njani Bhuti angifuni ukukhuluma kakhulu mina ngithume wena ungilandela inkomo la ekhaya. ukhuluma kakhulu kupho ufuna ukukhuluma uzela ngoba ufuna ukukhuluma kakhulu angisho cha bafowethu ingane yakho izowondliwa ngani Ngaba uzawumile lo doda uhlale phansi ukhulume nabantu abadala. Inkomo zami ngihambe nazo. Wewe yini ungakwazi ungena endlini uma ufuna inkomo zakho kahle. yabo njengamanje thina sizolanda inkomo Nilandile. sizocela nje inkomo Indodana ke ngoba usecasukile wayendlini undodana sefuna ngisibuya yena ke ezaze okhuluma lapho uthi senze njani ngoba phela lasaze sifa sifanele amanyala lezi inkomo Cha. ake buya indodana sikhulume na ukuthi cha mhlawumbe lezi inkomo ngabe siyabanika ndade wethu ngoba uyabona ukuthi kudoswa nezibhamu sekulethwa nembhoko Sivulele necala kuyaze kufunwe lapha ekhaya Sivulelwa necala nina funa hlale nazi ngoba angeke sisatshiswe yini. Ayithatha inkomo. Awukhulumiseni ukuthi ngabe lezi inkomo sinika kanjani novulela yena uba ficala lo hayi thina sizolanda inkomo Ngahlabisa nina nibe ngeenyawo ngoba nimile nje. Thina sizolanda inkomo, mama. Umuzi kabani? Sizolanda mama sime ngoba vele yabona isimo ukuthi kuyi ihambani kabani? abahambe nje wemama abahambe mama cha mbizela indodana mbizela indodana ngoba vele indaba hambani bese kuba uwo ngijoyela kabi uhamba uletha abantu esingabazi la ekhaya ungazongijoyela kabi wena ungijoyela kabi wena lento engazi nokuthi intombazane iyaphiwa imali yento zogeza ungazongijoyela into ehlula ukondla hlula ukondla umntanakho suqhamuka usuzofuna inkomo la ungazongijoyela kabi wena qhamuka usazofuna inkomo lento engondli le hamba uzalisa yonke indawo uhlushwa yini mangithandana nabantu bokufika bathandana nami noma bathandana nawe hayibo besicela inkomo ungazongijoyela kabi inkomo ezazike phi nanike phi nina bazongilobola cha inkomo nihlanganaphi nina Ngithe mfowethu inkomo bethu uyazazi zikhona ngithi Bafo inkomo zikhona inkomo bafo zikhona inkomo nomama la ekhaya uyazazi inkomo ngisho yamuza uyavuma umama la ekhaya uthi besiyanizwa kodwa ake sihlaleni ke siboneni Ubunywe isizweni ukuthi kanti yini ngale khokha kanjani lezi inkomo kuze nondodana sibize nondodana ke cha sikhulumiseni mbizeni sebakhuluma ke manje sebayakhuluma sebakhuluma
nje eqondile Mama ke mbizeni indodana sokhona sikhulume. sobiza undodana. Mbizeni ndodana. Yebo. Yazi mama, kahlahle thina la mina nje ngunogwaja. Sanyukela nayiphepha ngibona kaze ngubone umbhobho lokhu ungazange. Ubona umhlolo nje emsinika abantu weingane zami. Cha mama, sixolise nje for ukuthi gcine sekuphuma izinto engamele iphuma. Kodwa mama nani niyabona nisiphathele amabhodlela manje. Asisahambi kahle sekufiwe kuleli khaya kumiwe nje kuleli khaya kumiwe nje. Cha Waze wazobulala ekhaya ehlonipha abahlonipha nabanye abanumzana. Kuzoqhamba nje ingane ezincane zizokwenza umkhuba phakathi waleli gceke. Niyaseya ngoba lo mnumzana lekhaya engasekho. Neya nondodana. cha mama lana engifisa ukuthi mina ukuthole kahle. Ake nisibizele undodana. Mama mina ngifisa ukuthola kahle azile thina ngempi mina nje ngunogwaja esisho ukuthi ngisikanda azile ngempi kodwa mama nina uma seniphakamisa umoya inganeni mama ivumele yona nathi vele umfowethu ayisathandana ithandana neshanga Angeke nalesilimi esingazi nokuthi intombazane iyaphiwa imali. Yebo ndodana ngithi cha. Bafu. Mfowethu Cha mfowethu ngicela mfowethu kuyoze kuchitheke igazi. mbopho mfowethu mbopho Hayi sangithi ndodana lesikhulumeni Mbopho. ukuthi sibakhokhela kanjani noma zingasekho lezi nkomo zabo ake sathe kulamankonyane ke nawe kade uthi uyozama ukuyolobola ngawo le zama ukuthi Nje besayidlula inkomo zami. Besayidlula inkomo zami. Besayidlula inkomo zami. Mina angizile ngobubula ekhaya kodwa bengicela ukuthi na ingane eyale ekhaya nginayo ingane lekhaya akube khona inkomo engiyitholayo ngoba umama wayo vele akusalunga lutho phakathi kwami naye. Akusafuni vele. cha mama lana mama kahlahle lana mina ngendlela ebengifisa ukuthi lento silungise ngakhona ngendlela futhi engizwa ngakhona qhawule sizwe ngiyazi mfethu ukuthi sesigcine sesixabene kodwa bengayona inhloso yami ukuthi mina nani sigcine sixabene ngizosiza umfowethu mina lana kahlahle ngicela ukuthi ngizolekelela lana mina mfowethu into ekade ngicela umfowethu ngendlela asho bengicela ukuthi nimnike inkomo zakhe lezo wayiletha lezi ayisho ukuthi uzoyishiya ngoba unengane la ekhaya lezi ezale khona la ekhaya nokhona ukuthi nisale nazo lezi owayilethile umfowethu ezu6 nikhona ukuthi nimbuyisele nayo eyokhonto eqhubeke nempilo ngoba manje solokhu sila ngane kizosala lapha ekhaya ibizwa ukuthi uyakwaba nophapha ekhaya ukuhlabisa le ngane yakhe kuyogcinwa yini lapha egcekeni Ingane nayo kumele ngiyithathe mengithatha inkomo zami ngiyithatha ingane nayo ngiyithatha ingane inkomo ezosala zisala zihlawula ingane yakithi ingane yakithi kaZwide kumele ihambe iyohlala kaZwide Kwenziwa kanje. Yahlala. Na usiparo uyazi. ingane yakithi bafo ngizondlela mina yona futhi ngeke ngisayithumela imali ekhaya ingane kufuna ukuthi iyohlala le Akwenziwa nje izinto. wayibona Uyahlanya wena. Uyahlanya. mfethu mina bengayona inhloso yami ukuthi gcine sekukhishulana ibhamu kushawana la mfethu mina bengize sizoxoxa kahle omama baphakamisa umoya noZwide naye ugcina vele usezophakamisa umoya ngoba vele ufuna behleke yini ngabe nenza kanje. cha mfethu la Kumele nina mana ngenitsheleke ngenikhulisa. Bengimele nina nize kahle la ekhaya ngesidle. Sikhulumisane ningahle. Size ngesihle vele. Nize ngokushuta. sizeke sihle cha mfethu ukuthi vele yonke into Ama TV. hayi lutho qhawule Iyaphi le sizwe show le? lo hayi lo hayi Iyaphi le? lutho ayindawo qhawule sizwe senzele Ngeke ngicela sikubona ku TV. Hlulekile ukunika inkomo zami nina ngafika kumakhamera abamakhamera ahlahla balandwe yini ukuthi nanoma ngathiwa yini eyokwenzakala after uma siqeda kuphuma la kube ukuthi into ezoba khona Uthe wena kimi Ngenkathi bolobola babe nofakazi. Osho lo iya. yebo hayi khuleka qhawule sizwe khuleka ke show qhawule sizwe siwabone kodwa qhawule sizwe asike sikushiye eceleni lokho asike sikhulume lokho esize ngakho Njengenkomo lami cha ngoba kwaze kuchitheke igazi emzini kaHlabisa asibone ndodana ukuthi sithini sixoxe ukuthi sibanika kanjani lezi nkomo zabo ukuze behambe khuluma mama khuluma impela mama ukuze bahambe mbopho engithathi ndodana mbopho sikhulumeni ukuthi cha Azile senze njani ukuze bahambe ngoba hayi noshukela usuphezulu Mama niyabona bona. Ngeke futhi bephinde bekhohle uyabona. Ngeke bephinde bekhohle. Kulungile sibala yabona. Kulungile yabona. Sizokuneza inkomo ezu5. Leyo yokugcina. Hayi baba. Ugeza amaqhaka kithi phela. Uqhaphaza ukwenza la. hayi okay wesibala kunankinga inkomo ezu5 ngizoyimulela nomntanami eyokhulela le ngithi Yazi Cha-ke. mina ngisafuna ukukhuluma. mfowethu uyabheda ke ayikazi ingane yahlukana nonina ingane yakho Mama. mawuyifuna funa ukhipha inkomo ezisuku Akho ngane azoyithola, akho ngane kanti mfowethu azoyithola. man mfethu sicela ukuyibuzela ku wena ungavuma ukuthi eyakhe ingane ikhuliswe umuntu wangaphandle ukhona wena uphila Usisoma ngaphandle soma. hayibo mfowethu
ufuna ingane yami izokhuliswa yimi ngizokhombisa usuku lakithi ukuthi na kukhulwa kanjani ngithi kwaZulu isiphi isibonelo ingane ezosithola kumuntu uyahluleka ukonda uzoyikhulisa kanjani inkomo zakho ke mkhulu phuma uphele eyisalayo inkomo la ekhaya Okay, khawulesizwe. Khawulesizwe. futhi nje ngiqeda ukukhuluma nani Khawulesizwe. Besicela ukuthi njengamanje mfethu usitshele ukuthi inkomo zikuphi sokhona ukuthi siphume ngamagceke. Nayibonaphi kanti inkomo ngesikhathi lilethe naye Athi ngitheni nina niyazazi. Yazi mama ke mfowethu yazi sithe nje uma singena la uthendo mana mama ndoda wena uyalungisa Ngiyaxolisa, awusalungisi manje uthi usuzoyazazi lapha ekhona mama wena ngiyaxolisa mama abahamba ndoda laba abantu bawuqala phansi umsindo besethi sehlisa mama yazi sithe singena la umfowethu wathi yazi inkomo zakithi nazi la enkambini wasethi umfowethu kodwa qhawulesizwe ngoba vele asifuni ukuthi inkomo kuba ngathi seyithatha ngesinxele asiqale kubo labantu laba ingakho ngithi inkomo ngike ngayibona ngoba umfowethu ungikhombisile yabo ingakho ngithi mama ngoba nithi inkomo zisenkambini sicela ukuthi soyilandela thina inkomo ngoba nithi nina anizazi thina siyibonisa isenkambini cha ke mase niqala ukuthi noyilandela kusho ukuthi ke udaba liyaqhubeka ke thina bese Luqhubeka kanjani mama cause umfowethu silimbona ukuthi ni kanje uthi niyayithola inhlanu naleza inhlanu futhi nithane ezithifuni mama sithi luqhubeka kanjani udaba ngoba manje sesifike esiphethweni ukuthi niyayikhuluma enza umqondo ngabe nithi niyahamba nizobuya kuseni nani inkomo cha mfowethu inkomo mfowethu ngoba vele inkomo zakithi yebo kanti vele njalo ukuyilanda sekunzima ukuyilanda manje base kumele ukuthi ngithole inkomo zami ibuyele emuva ufuna ukukhulunywe phela mase iphinde Sihambe sokufunele wena manje. yebo ngaleso sikhathi kodwa namhlanje ngidinga ukuthi ilalele koZwide zakoZwide inkomo Usakuthelela wena cha mfowethu usasusa umsindo kahle cha mfowethu usasusa bengicela umsindo ukuthi mina njengamanje wendoda kuze umuntu ohamba nawe no donkey sihamba thina manje yezwa sihamba thina manje mfowethu inkomo angithi ungikhombisile ukuthi mfowethu zeko yebo ubhuti le noma sihamba naye efike mbopha mfowethu thatha inkomo sibuye ezosinika ongokwethu besale nezabo inkomo la ekhaya ngoba ngeke ngize ngivume ukuthi na mina kuthiwa yena angihambe ngibuye kusasa mengifike ngithole kusasa wena ungasekho inkomo ungasayitholi kuzoba into kanjani leyo mbopha qhawulesizwe ushilo mfowethu wathi sizothola inkomo ezu5 and umfowethu uZwide ushilo wathi inkomo ezu5 akanankinga nazo inkomo mfowethu becela ukuthi njengamanje siphume nawe uhambe uyosikhomba ukuthi inkomo zikuphi sokho ukuthi inkomo sambe nazo besicela nje lokho ngoba manje angisafuni mfowethu nami lokhu ngishintshana namagama nabantu besifazane omama abadala laba ngiyahlonipha ngikhulise ngenhlonipho mina qhawulesizwe benize namhlanje ethi sizoxoxa ngeinkomo angeke ke nithi sixoxa namhla khona namhla sesiyaqoqa ngathi into ebesilindele uyasho indoda sesiyanitshela sizonika ngoba sesiyakhuluma kusaliwe hambani ke kusasa ke seniyabuya ke nabafana ke nibuye nabo asibalekile sakhile la nibuye ke senizoyithatha inkomo sangaba sekutheni ke beningasayitholi ke sengaba nokukhuluma kodwa sithi okwanamhla hambani bese nibuya kusasa cha mama ngoba ade ngishilo ukuthi inkomo sibonile thina siza ngapha umfowethu ungikhombisile ukuthi inkomo nazi yazi na uthi iziphi mina nithathe cha mfowethu sohamba nawe sicela ukuthi sambe nawe angiyilapho ke mina cha qhawulesizwe mfowethu ushilo usho wena ubona kanjani cha silibona impela kodwa mfowethu nathi sisuka kude kakhulu mfowethu ngiholela mali ngizenifuze inkomo hayi khuleka qhawulesizwe vele itolo ikhona ngapha so uthenga no drink ilanga liyashisa mfowethu hayi indodana mina ngibonayo ukuthi cha hamba nabo uyobanikeza lezo ozobanikeza zona hayi kulungile mfowethu ngicela ukuthi ulalela umama ngoba eshilo mfowethu esikhipha isinqumo njengomuntu wakhona sambe Kodwa wena mkhwenyana ulibambe. akudala ningifumana vele ekhaya mama angisenankinga hayi la ekhaya kini mfowethu ngeke mfowethu nawe mfowethu hayi ngeke madoda hayi cha mfowethu sicela inkomo nje mfowethu vele umama mfowethu ushilo ayisekho into esesoyenza oh madoda sikhiphena ekaphelele ibhuti izinkomo zami lezi ayiphelele izinkomo zami lezi hawu ayibadlala ngathi labantu laba sambe naso kodwa kungcono nje laba zikhona oyitholile ya ziyashoda bhuti izinkomo zami vimba hop saphela madoda ngcono khona oyitholile angcono bhuti ngoba zikhona engiyitholile ya hayi yena nayi lenkomo ekhaya kaZwide baba
lapha ziyakhona ithini injabulo oqhawela esizwe inkomo zakini zibheke ekhaya yabona ziyajakadula kushuthi kahle behambe ngokomthetho zijabule ziyajakadula ngcono oqhawela esizwe ngcono oqhawela esizwe ngcono oqhawela esizwe akungcono oqhawela esizwe inkomo zakini uma ugcina uyitholile zijwele yona le ndlela vele le ndlela ziwela impela manje ziyazi ekhaya hayi babukeli niyayibonela nani ke ukuthi inkomo sigcine sitholile neqhawele esizwe la ekhaya kwahlabisa lapha khona umfowethu akade bemudle khona inkomo qhawele esizwe ukuthi nje ukuyibongela kuwe ngunogwaja sisho sungisa country inkomo zakini zakozwide silandile ekhweni lakho lapha kwahlabisa qhawele esizwe ngibonga kakhulu ngijabule ngihappy nombukele ekhaya ngithi naye akeze ezofuna usizo olithola la ekhaya nisizana ngokomthetho la ekhaya ngihappy nje kakhulu umbukele ekhaya ebona ukuthi na ngiright amadoda ngabaxwayisa awayeke ukujaha ngokulobola umuntu engakamboni kahle ukuthi uyisima kanjani sekugcole igame kakhulu abantu asifazane bayizigame bafowethu uZulu ngiyubonga kakhulu ngiyabonga mfowethu ngiyabonga hayi qhawule sizokubonga mina ngunogwaja sisho sungisikhanda babukeli lapho ke ekhaya niyabona nami ukuthi ngiyahefuzela kade ngene nje emahlathini lana sizama ukuthi sisize umfowethu simvimbise inkomo noma ngathuba nike okade ebukela le video ofuna usizo angathinta thina sisho sungisikhanda ethinte mina ngunogwaja lapha kulezo kuxhumana siyatholakala ku Facebook ufika uthi nje Silungisikhanda usearch page uthi Silungisikhanda linesithombe ebhala ukuthi Silungisikhanda ku email ungakhona usibhala ukuthi Silungisikhanda 31@gmail.com. Siyabonga ababukeli emakhaya.